ya kurona wongerereku wa murimo yo cancer thirikari ya kaunti ya Meru nitithiti na mbere kampeni ya kumunta akari nchanjo ya HPV. Akari ni barombete kwithira nende kumira kurio kuthima murimo yo na kwithira bakithira nchanjo ino tunichithira chici tumi kirimirio. Brian Kimathi na riboti. Thirikari ya kaunti ya Meru amwe na andu angi mwanya ni benderete na mutaratara ja kunenganira nchanjo ya HPV na arua bakiringa kambi cibitari ya sub-county ya Mikindori. Twina exercise ya kueja na vaccine ya HPV tukueja na kitwana twa 10 years to 14 years na i vaccine yenje muno nontu ne au prevent cancer. Na aria kinyankuru kibanenkanirite mathomo na gitumi gia ciari kwithirwa batina ugua na nchanjo eji. Most of the cases kuru imoni ya within the market ana baba ingi barugira ciari baregere lakini kwi bamwe bawitikiria later na itwetete na mbere na exercise yeu na tutugeta na mbere kubera cindano ei safe nontu it is already tested na approved. Tare mwakere aciari barabate kwenda na boba mumtwa lakini ankwenda bakikishire ruare vaccine ito kweyana i vaccine ekoloketwe i Ministry of Health na i vaccine yenjea nete na yene side effect ne autethia na bo na bakarea ibetekeria na boba mumtwe cindano irato kwayana i vaccine ya HPV human papilloma virus yo prevent kenda anabatika wato i cancer. Sindano iji mbere ikiambiria igwe tuije antu ibareta amantu hapa na pale. Thirikari tiumba kuretera antu sindano itebui nontu kwi nyabia mabira birunga maira mantu andawa na Ministry of Health ni thaira chonjo mono gwakikisha into bira bikwe antu bia yo bikurukirite ithimina na bietikirika. It's safe nontu it is already tested na approved na ite na madhara kinya yariko no te methondiro ya family planning isindano ya kurigiria cervical cancer ake utegintu kingi. Morondo joeri kurwa na murimo jo cancer na kuinyiriria gitumi kia kurigiria mirimu emwe kurio. Ndene Meru tutaragwa twina cancer inyingi na cancer si affecta ekuru na inya arume lakini ukeyokethira cancer ira si affecta ekuru inyingi asa ya nyonto na ya cervix. Kwa hivyo bitumite tureta vaccine na ndaromba vaccine ni njega nontu nerigairia ukeyotega inya history yarira gutari na vaccines wetokethira kambe njeshi fagiro yonthe inya imurimo yeta wa smallpox lakini rira bejire bamenya kurigiria mirimo yeu nethirire. Kiripotela Weru TV kumatigania mbita.